isabatha ibenhle kwabangcwele mawusuzwa leyo mkenenezo azike ukuthi hayi sesingenile sesikhona ke lapho sithi khona sikhumbule kuphakameni ngahambi ngedwa njengenjwayelo ngihamba naye umshumayeli uSibisi ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo kukhona la endlini zasenanda FM phezulu engqoqube Nanda mlaleli ukhumbula ukuthi sikhona lapha ya kwi app yethu Nanda 88.4 FM sikhona futhi ku www.nandafm.co.za uzosithola khona live uphinde futhi usithole ku Facebook live uphinde futhi usithole uzosithola ku YouTube sikhumbule kuphakameni Facebook sikhumbule kuphakameni 1910 1976 ngicela sibingelele Mshumayeli angibonge mfowethu Sambothi nakumfundisi ngisho ngithi sibonga khona ukuthi njengoba sasishilo ukuthi uma inkosi ivuma sophinde sibonane sibingelele kubo bonke abalalele la kufinyelela iphimbo lalolu lanomsakazo iNanda FM sithi imine enhle esabatha ibe inhle kwabangcwele haleluya mfundisi imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele sibingelele kubona bonke abantwana bakaNkulunkulu beqonde enkonzweni yesabatha amen 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 sisekhona enyangeni yesikhumbuzo sika baba mkhulu sisaqhubeka nazo indaba zakhe sazizwa zikhulunywa nesizizwayo ezibhaliwe sisazoqhubeka futhi naye umshumayeli uZuma sizwe ukuthi konje sasigcine ethini ake sizwe la Empuza ngoDisemba 18 ngemva kwesililo sikaDingayo wabese konzweni kwawesililo sikaDingayo sikhumbuzo sikaDingayo kwakwembethwe amasaka empuza lesikhumbuzo sikaDingayo ngo-1931 makwembethwe lamasaka yena akayikhumulanga ingubo yesililo ayembethe thina sasembethe amasaka akayikhumulanga ingubo yesililo kwaba mhla 17 kwamhla 18 kwaziwa u19 ngomhla 19 ekuseni kwangena inkonzo kuseni engamenyezwanga ngakuvele kuqedwe abantu abalethe enkonzweni uthi masenkonzweni thi angilalanga namhlanje kuze kwasengibhekile beniphambi kwaNkulunkulu thema ngiphambi kwaNkulunkulu kwafika igazi laseNgcobo kwafika igazi lasesandlwana kwafika igazi likaBhambatha kwafika igazi lokugcina elachitheka eThekwini lakhuluma lelo njengomuntu lathi nathi sachithekela utshwala bezwe lakithi uthi wacina uNkulunkulu kwazama umhlabathi uthi kodwa kinina uyozuzwakala ngoKhisimusi nempela zazi u19 kuDisemba bathi kwavula incwadi kaJakobe 5 kuso sahluko esikhulu mina nabacebileyo khalani nilile ngenxa enhlupheni okuhlelwa yizo ingcebo inibonile kuqalile igolide nesiliva leni ukuqala lokuba ufakazi kodwa enyameni ngathi kungumlilo bheka umvuzo wezisebenzi zenu ezivuna amasimu enigodle ngokuqili yakhala ukukhala kwabavuni lokungena endlebeni zenkosi yamabandla kuqalile igolide nesiliva leni uthi ukuqala kwegolide nesiliva lokubona soqoqwa abantu emsebenzini bediliwe
ukumala isabonakala emabhanga semnyama uthi ke ngibone uJehova phethe ihlalo zombuso ezichithe esweni esibovu uthi aqhamuka izingane eziningi Ethazibona izingane ngezibona zonke lezi ngane onina bekho emathuneni zizintandana bekho nemathuneni ingoba lombuso shathi intombazane la kule tafula ihambe kusasa ibuzo ukuhlukanisa kule tafula ihambe kusasa iyabuza oshada indoda kulo tafula esibili nesithathu kulo tafula bathi lo mbuso mubi zonke lezi ngane zimhambisile ngoba onina bahlukanisa namadoda ababhuza hlukanisa amadoda ababhuza kuzalwa emakhaya bathi uNkulunkulu ombuso elichithile mubi akasawufuni Listen. Ngempela kwathi ngoDisemba ngoJanuwari ngeSabatha umhlaba uzamaza kwaku 1932 ka 1932 ngeSabatha umhlaba uzamaza ngo9 sasisenkonzweni sagcwaliseka lelizwe likhuluma ukuthi umhlaba uzamazamile nozona ngoKhisimusi kodwa yena kubike ngo18 ngo19 emhlaba azamazama lamazwi akhuluma emzini waseMpuza no July uthi alikho izwi engilikhulumayo namuhla elingakungenisa ezulwini izwi lokungena ezulwini ngalikhuluma kulabo engafikela kubona anobuza kwabadala ukuthi uHlembe wathi inkonge anobuza kwabadala alikho izwi engilikhulumayo namuhla elingangenisa ezulwini izwi engalikhulumayo lokungena ezulwini ngalikhuluma kulabo engafikela kubona anobuza kwabadala ukuthi wathi uHlembe kongenwa kanjani ezulwini wathi uNkulunkulu akakhulumi abuyele emva bathi abahluli verse 13 uNkulunkulu wakhuluma nomkaManoyi kodwa uManoyi inhliziyo yakhe abalikhuni mayezwa umkakhe emtshela ukuthi uNkulunkulu ubonakele kimi wathi ngizakhuleka yathi inhliziyo yendoda ube njani lo uNkulunkulu obonakele kowesifazane akabonakalanga ngani kimi inhliziyo yakhe abalikhuni ukuthi ngitshela iphutha kwamadoda uthi ke uNkulunkulu wathi engilozini buyela ngoba inhliziyo yendoda ilikhuni lezi zinto ngeke zenzeke wathi nina kulo ngikhuluma nokubhala ngoba uNkulunkulu akabuyele emva eqhubeka uthi angilakhanga ithempeli mina kodwa ngiyibekile inkamba beyibuza indlu yezitsha ithempeli bengingalakha kanjani ngoba bengisesililweni sezona zoyihlo ithempeli wakhiwa umfundisi ovela ngemva kwami elokakhiwa izizwe zonke zomhlaba
namasango nogange lethusi amasango ayavulwa ngeSabatha. Meeting 29 July. Uthi izinyanga zizophela izwe lonke kuzoba ingubo emhlophe. uJehova uzolanda bonke abantu abachitha lapho ngaphesheya kwezilwandle ababuyise. Uzovusa uDavida inkosi izobabusa. Hezekiah 34 verse 24. Phakathi ko-1929 noba u-1930 noba u-1928 phakathi kweminyaka emithathu elayivala umhlangano uthi uJehova uthi uyabonga, ngitshela ukuthi uyabonga ngoba nenze into enkulu nina sizwe sakwaZulu namhlanje. Ngoba selokhu nafika lapha ekuphakameni anizanga nilo. Lokhu-ke kuyinto enkulu kuNkulunkulu ngoba nina nesizwe esingakwazi ukuhlala ngokuthula. Ngakho ukuthi anginitshele ukuthi uzoninika inkosi lapha ekuphakameni eyothi mayishaya umthetho la uyungene emampondweni abantu bojaha bewenza. Wathi uma isizwe sakwaZulu bese sikholwe ingxenye ngabe ngiyasikhulula, kodwa manje aniqede nifumune odwa. Niyaphenduka. Wavula incwadi kaMarakiya, umprofeti Marakiya wesithathu ivesi lesithupha. Ngokuba mina nginguJehova angiphenduki, kodwa nina madodana kaJakobe aniqedwa ukwena ukuphenduka. Wathi njalo-ke niyaphenduka. Njengoba nakho namhlanje sesiphendukile, sesiphethe imkhonto nezibhamu nawo konke, sokuphenduka lokho. Asekho ulandlela ashiya siyo. Nkosi uShembe, umprofeti wamaNazaretha okugcina. Wabiza umhlangano ukuthi ukuthenga indawo yaseClymont, eClymont eNew Germany. Wabebiza umhlangano wamaNazaretha benza-ke nabangakhona. Lo mhlangano wafika nomlungu, wangena ngo-3 ngesonto ngoba kwakusasonta
avama kakhulu amanazi ethu usonto ngesonto nangesabatho abaningi abantu abasemakhwisheni okhuluma kulo mhlangano bathi lingasho ukuthi nginibizela umlungu bantu bakithi nami bengibizwa belungu ngomhlangano esebawenza bona bodwa lawa kwangamazwi okugcina esegcina eThekwini okuthutha esevalelisa ngasena kubuya futhi abukhulume naye bathi bangibizela ukuthenga indawo le ndawo yabo kuyabiza kakhulu kodwa umlungu ungehlulile ngezwe wathi umlungu wena uyise wezizwe eziningi ikuphi okulula ukuba ubahlaselisa abantu ngomkhonto kunoba bohlaselekise ngemali na ngoba uzama ukubuyisela izwe esizweni sakini uthi ngakhumbula ukuthi oyihlobeni bafa bayizinkulungwane ngezinkulungwane bezama ukubuyisela izwe libuyaka uthi ngathi kungcono sihlasele ngemali noma libiza izwe kungcono silithenge ngemali khumbulani izwe ngalisho enhlangakazi lokuthi uthi uNkulunkulu izwe lenselibuyisele ezandleni zenu uma namhlanje laba ayibanike lona sebethi lithengeni wathi into enkulu nina aningilandeli noma into ngokukholwa ningilandeli nangezandla ningilandeli ukhona lo ngabashadisa la abeka abafazi emakhaya sebeze baguga bela nhlobile ngoba niyasebenza kodwa nazi ukuthi ngisebenzelani bekusenhliziyweni yami ukuba nginikhiphe kubelo nisebenze kumina ngizondla izingane zenu nomkeni kuthi kupheleni konyaka umuntu ngimkhombisa into eseyisebenzile ngoba ngiyazi ukuthi nisebenza njani nazi ukuthi nisebenzelani uze ufe ungenalutho ingane zakho hambe ekhokha amacala akukhona utho uthi uma ufa ingane zakho zihambe zilixoshe ngemva kwakho ngoba nisizwe singakwazi ukuhlupheka into eniyaziyo inkomo kuphela hayi asimbamba umshumayelo uma la sekhulume kakhulu sibonge koSanta bethu umshumayelo Zuma le kaSwayimane lo hayi kehle salibona bona ngikhumbula indaba kuyisikhumbuzo sizwa hey uyaluyala umsindo ngamniki lo akwenze njani lapha empopeni ebusuku ngamniki lo kanti yona inkunzi malanga le kuthiwa inganiki umbhobho ngokuyilanda kakhulu kuthiwa inganiki umbhobho kubalekelwa lezi indaba azoyikhuluma ngoba ivela ahlala athi wathi phela manje wayekhona yena manje into engafuneki yile yokuthi uzosuka athi thina lokho akusenzi asikwazi lokho ngoba thina wathi kunjalo manje babe inkinga lapho umshumayelo uZuma babevele bakubuyisele ku1910 manje kakhulu hayi siyabonga ngiqala umshumayeli ngiyakubona uthatha amanothi lapho amanothi akho ngathi akhona impela ngiyakubona uyakhuluma umshumayelo uZuma uthatha amanothi ngiyabonga Sambothi mfowethu ukhuluma nje uZuma nami ngibhalile khuluma ngokukhanya lokho akhuluma ngakho uZuma khuluma indaba ebuhlungwana engizathi uma ngicacisa nami la ingabi ingezwakali kahle kodwa kinjalo kuthiwa la iqembu elibusayo ANC kwahlangana amasonto noma isonto elilodwa lapha ya eBloemfontein eFree State ngamanye amazwi lathandaza ukuze leli qembu liphumelele
kuningi lokho emadlebeni abantu kodwa alikho yafunga alikho iqembu lamasonto noma ibandla lake lathandazela abantu abamnyama ukuthi bakhululeke nelodwa ngaphandle kaShembe. Namhlanje uDecember 16 lo akhuluma ngayo uZuma la akasesona isililo njengoba kwakunjalo amabhuna afunga uNkulunkulu wawo. Lokho engikubuza akhe ukuthi uma sithi uShembe uNkulunkulu amabhuna uNkulunkulu ayenawo naye amthandaza wabaphewa waphendula wanqotshwa uZulu ethandazile kusho njalo. Kodwa uShembe uma eseqeda lokho nanga uZuma kade ekhuluma ngakho wathi asilileni silelile izono zawo khokho bethu kwalilwa kwakhonjiswa ukudabuka kwagqokwa amasaka. Uyabala kuZuma ukuthi kwaba yinsukwana lamasaka egqokiwe kuhlatshelele kudatshukiwe ukhalelwa izono zawo babamkhulu abafa befela lelizwe. Kuthi kukhona iqembu lesonto elake lathandazela lelizwe ukuthi alibuyele kuthina singabamnyama yafunga alikho uShembe kuphela. Saphela leso sililo ngoba uNkulunkulu ekhalela amathambo nezono zawo babamkhulu zathethelelwa. Uthi ke njengoba esho uZuma ngiyathanda ukuthi izwe lenu libuyele kunina kodwa nikakholwa. Uma nikhumbula kahle ngikhulumile la ngesilo sasemashini esasiyinhloko yalelizwe ngaleso sikhathi esathi masicela ukuthi uShembe asifundise ukuphatha izwe yenqaba eNdlunkulu. Abakakholwa abantu solithatha phikizwe lelo kufanele sibuye libuyele kuthina libe umnotho wethu. Namhlanje sisakhuluma leyo ndaba angidluleke lapho. Lokukhanya ngikhuluma ngakho kwakhanya esandlwana la kwafela khona ubaba mkhulu nokhokho bethu kwakhanya eNcome nasendonda kusuka. Uyasho kuZuma ukuthi naseThekwini lamagazi nalesi sililo safika kuShembe wabakhulula bonke labantu. Uma ebavuse bamemeza njengencwadi isho Hezekiya 37 bavukela emzini yawo yise bayokhuluma khona sihlambululeni nangu umkhululo esefikile sikhululeni nangu uShembe esefikile bakhululwa abantu. Ngikhulumile la ngenkosi yakwaNtshangase uphumele bandla owathuma umzukulwane wabazukulwane bakhe umzukulu wabazukulwane bakhe wathi safele esandlwana sangagezwa umuntu sangalandwa umuntu sihlambululiwe singcolile asihlanjululiwe siyele kuShembe asigeze wabageza uShembe bakhululeka ngoba usefikile umkhululi lo nguShembe lesikhuluma ngaye namhlanje njengoba sithi isikhumbuzo nje sikhuluma lezo ndaba zokuthi wafika wabakhulula okhokho bethu namhlanje usabakhulula uyabamemeza namhla emathuneni bavuke sibabone basho ukuthi bangenile emzini oyingcwele wasekuphakamini. Akuyona indaba encane le indaba enkulu angayizwe likhuluma ngayo kodwa ngeke likhulume ngoba uBhombela wafika nenkulumo nengxoxo engezwakali kahle kulaba abantu baphethe izwi likaJehova noma babe ngathunyiwe. Lokhu kukhanya kubonwe amabutho kaZulu ngolunye usuku uBhombela uweluthukela uma ethi nje ngaseKingindlovu ke idolobha kodwa umuzi wenkosi uCetshwayo
kwase kuvuka amabutho amala ibutho ayifula phezulu kwakhe ayahlabelela ingoma ya45 hayibo iyakhuluma le ngoma samemeze ebusuku nasemina usizwa ngani ithi ke zizwe lalana uZulu azwakale phambi komsindisi namhlanje uyezwakala uZulu phambi komsindisi ngoba usefikile umkhululi lo onguShembe yadlula indlondlo yomusa uma iwela imfolozo emhlophe ifika kwabheka uZulu hayibo nali ibutho la kwabheka uZulu liyasina libona uJehova libona umkhululi sokufika ukukhanya bheka uZulu esinele usimakade awuthi thuthu uyeza uJehova usefikile lo Jehova okuthiwa ke ihle ezulwini ezemhlabeni kodwa wafika ambona amabutho lawa ngikhuluma ngawa kwaZulu yathi ke inkosi yasekuphakameni ukuze kubonakala ukuthi kwaba nje ngakhumuzi la kuzohlala khona lamabutho wawubiza lo muzi wathi ubheka uZulu nanamhla usekhona sikhuluma ngoNkulunkulu owehle ezulwini wezemhlabeni lo kuthiwa akekho sikhuluma lokukhanya sikhuluma lesikhumbuzo izinto ezenzeka wabamemeza nabasemanzini wabakhipha abadliwa izingonyo wabalanda ubani ongalanda umuntu edliwe ingwenye ekade futhi yamdla hayi yayizolo ngoba yayizolo siyazi indaba kaShembe isimangaliso kodwa abayizwayo banenhlahla ngoba indaba lezi anga umhlaba wonke ukhuluma ngazo indaba kaShembe kwafika ukukhanya lokho kulotshiwe encwadini Mateyu 5:14 nina nokukhanya kwezwe umzi wakhe wentabeni ongesitheke asokhelwa isibani sifakwe phansi kwesitsha kodwa sibeke uchichonyothini sibakhanyisela abantu endlini sokhanyisa la kuthi ukukhanya sekufikile lokho kunguShembe kuyabonakala lokukhanya endaweni eziningi nalapha kithi kwelasendwedwe eThekwini kubonakele emzini wakakhuluse endwedwe mission ngithi yamaweseli indwedwe mission yonke yamaweseli kwabonakala lokhu ukukhanya emzini wakwakhuluse kuhamba indodakazi yakhona uNomagilo Shembe wevamsileke ukuhamba kule yandawo eShumayela uma efika ngolunye usuku ekseni hawu nanka amadoda ayamba kwenze njani bantu abami wathi lapha ekhaya umfundisi kuhambe indodakazi yakhona wadabuka uShembe wayesethi ake nilinde kancane bantu abami ake nima ukumba hawu amangala amadoda ngumfundisi esimisa ayehlonipha akama umisa nje umuntu eziqhamukela ngaphandle hayi nosuka lapha endlini ozosho ukuthi ngibone kunyakazwa la kunyakaza umuntu lapha ngambona bemngunga yena leni ithi nizomngcwaba ke nima ukumba cha uyafika wenyukela khona emzini wakakhuluso kwakuthiwa kusesilungwini asekhona nanamhla amanxe wakhona uma efika khona uyambona ukhuluse phela uShumayela khona ukhulusi kholo weseli hawu fundisi sehlelwe indaba la uyashoke hamba indodakazi omdala walapha ekhaya awu wadabuka uShembe wayesethi uShembe awukhulusi ake ngicinge kwakunenquluma ke wayinquluma ke umuzi wakhona unezihlahla eziningana la ngaphandle wathi ake ngicinge la mhlamba akakabi kude uyakwazi ukubona umphefumulo womuntu umuso uhambile uhamba ulinde kangakanani uhamba ibanga elingakanani uyapi angazi ke noma waphuma wakwenza inlokho uShembe wasitha ngezindlu wangena ezihlahleni kodwa wathi uma ebuya lapho amakholo ehlabelele endlini wayesephakamisa isandla athula amakholo kwakuphakamisa umfundisi abamaziyo endaweni ngoba uyadlula khona eShumayela
useyabuza kukhuluse umnikazi muzi ikhanda konje lo mntwana ubani igama lakhe bathi uNomagilo khuluma indaba yesikhumbuzo le esikusona usiyamemeza Nomagilo mntanami ngithi vuka nikuzwisise kahle lokho ningathi ngididekile ngoba izinto zenziwa ngegama namhlanje khona igama okufanele unamathele kulona cha ushemba kanagama Nomagilo mntanami ngithi vuka okwesibili thula indlu yathinya noJesu wathi ekhuluma evusa abantu bamhleka angazi noma la endlini ukuntsinsitheka kwakukhona yini kokuthi lo Nomagilo uhambile emhlabeni nje lo mfundisi uthini ngoba kuhamba akuqala ukuhamba umuntu kulesigodi okwesithathu Nomagilo mntanami ngithi vuka wakhwehlela uNomagilo asondela amagosikazi amngungu Nomagilo wavuka wahlala ngezinqa yilo shembe sikhuluma ngaye esimkhumbulayo namhlanje uthi ke uma sevukile uNomagilo khuluse ngiyasaba mntanami mhlawumbe lokhu kufa kuzawuvuka kubuyele kule ngane ngingayibhabhatisile ngicela ukwehla ngiye lapha emdloti usekhona lo mdloti akayanga eJordan lo mdloti esinawo la ngiyombhabhadisa khona kuze lokufa ungaphindi kubuye kwaba njalo waphila uNomagilo sikhuluma leyo uNkulunkulu la owezwe lakithi hawu amen mshumayeli ngoba sekuyihora lesihlanu sizothi ukugunya amatshe bese sibuya siqhubeka kafuthi amen Sikhumbule kuphakameni inanda 88.4 FM umhla ka10 May 2025 sisekuyinyanga yesikhumbuzo somprofeti uIsaiah Shembe umqali wendlela uBombela isitimela samampondo bambiza kanjalo sengenzela nawo ngazi moze lokuthu uBombela yaxa umuntu uJohn kwakhulunywa ngoShembe ubani futhi lo uBombela ke manje ubani ke manje umqali wendlela amaNazaretha yazi kodwa umuntu olalela ongeyona iNazaretha kuba nokudideka mase kuqala sekukhulunywa amanye amagama uyena umprofeti lo uprofeti uIsaiah Shembe umqali noma owafika nalobu umNazaretha la kulesizwe lesi sase South Africa uyena owafika naye uNazaretha sikhuluma ke enyangeni yesikhumbuzo yakhe la ahamba khona ngomhla ka2 May 1935 so inyanga yonke kaMay sizuke nje sikhumbula yena sivuselelana konje sikhumbuzana wayitheni sisahamba ngakho yini silapho ke manje mfundisi Ngesibonge indaba enkulu kakhulu esabekayo incwadi kaJohn 12 mayiqala endimeni yamashumi amane nambili ikhuluma isimangaliso uMahlase usecaphune kwezakithi endwedwe angakacaphuni kweza kubo usecaphune endwedwe manje kodwa ngeke sixabane ngoba sikhuluma indaba kaNkuluNkulu ngeke ngisho ukuthi wagida ngiya wakhulisaka sangakithi ngoba ekaNkuluNkulu iphelele usecaphune indaba yalapha endwedwe mission kakhulusi imizi esiyaziyo yakithi le ngisho isitole besithenga kusona buke sikakhuluse ilolo zalo lwalapho kobathakathi khuluse ithi ke lencwadi lezi zinto azenzayo uthunywa uNkulunkulu kodwa abafuni ukumlalela okudala abangafuni ukumlalela akukona ukuthi abakubona kushoyo bayakubona kodwa inkinga ukuthi sebe nokwabo abakubona sebekubonda kukona kwasezulwini ngoba akunabufakazi bokuba kwasezulwini phela ubufakazi basezulwini bushintsha izinto zemhlabeni ifana zezulwini
kodwa abafuna ukuyivuma. Ithi ke lencwadi engiyifundayo, incwadi kaJohani yeshumi nambili, indinyana yamashumi amane nambili, mhlambe soze siyofika kuyamashumi amane nesithupha. Nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye. Ngesikhathi ethi ingane izovuka yavuka, bakholwa nguye. Kodwa ngenxa yabaFarisi abavumanga, funa bakhishwe emasinagogeni. Oh, yabaza abantu basabani kunesizathu basaba lento eyayihlalele umbatha esihlahleni ebhala abantu abazosinda, ukuthi labantu siyakholwa uye naku siyakuyena, kodwa manje umbatha uzosibhala bese siyakhishwa. Babe cashake ngathi abanye bamboze ngishiya ikhanda benzela ungabona ukuthi bayibona. Ithi lencwadi ikhuluma ngabo ke, ithi nokho abaningi nasezikhulini bakholwa nguye, kodwa ngenxa abaFarisi ke obani? AbaFarisi laba bathi bayamaza uNkulunkulu, bebe bengakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bebe imithetho yakhe bengayigcini, bebe bengakwazi ukwenza nokukodwa okwenziwe ezulwini. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Uma uthi umfundisi kodwa intando kaBaba wasezulwini ungayenzi, umFarisi. Uma okwenziwe uJesu efikile emhlabeni ezokhuluma indaba kaNkulunkulu, akakwembethe uma uzohluleka ukwenza akwenza. Ushambe mefika wenza izinto ezifundwa phansi ephepheni, uzenza yena zenzeke ibonakale. uJesu wayevusa abafile. Uhlembe ufika uvusa intombazana, siyifunde siqhubeka incwadi. Sidlulela ku-43. Ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo likaNkulunkulu. Babefuna ukubatshazwa abantu. Abantu bazokubabaza ngani? Udumo lakho ngelona likaNkulunkulu kodwa uthunywa uNkulunkulu. Ngoba uma uthunywa uNkulunkulu abantu abakubabaze ngoba udumo likaNkulunkulu. Udumo likaNkulunkulu ukwenza izinto ezenzeke ezulwini. Ngoba ezulwini kuthiwa abafile bafike bavuka ezulwini abenze kahle. Yibona ke laba abangenasabelo abafa noma sebefika ezulwini bafike bafe kuthiwe ibuyelana emuva. Nani enza kabi. Kodwa mokuthiwa akusekuba khona ukufa, kukhulunywa ngabantu abangezokufa, abakholwayo, abamukela ukukholwa base begcina imithetho. Labo bantu abafi bathi mebefika ngale bavuke emoyeni, kodwa umoya ongasebenzanga kahle enyameni uyafa. Ibona abangenesabelo. Uzobabela kanjani? Ngoba ezulwini kudla ukudla kumphefumulo. Uzokudla kanjani umphefumulo wakho ungazokukhamisa ngoba awuwondlanga ngeSabatha, awuwondlanga ngokuthi udla ukudla okuhlanzekile. Ithi ke lencwadi meqhubeka, khona uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi kakholwa yimi, kepha ngongithumileyo. Wayethunyuba. Khona into ke ezoqhamuka la esihlale silwa nawo njalo. Ithi ke lento lapha ku45, obona mina ubona ongithumileyo. Uthunyuba. Uthunyuba. Uthunywa uNkulunkulu. Uthi ke uma ubona mina ubona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kodwa angiyena ngoba ngithunywa uyena, mina engikukhulumayo ukukhulunywa nguye. Uma ubona mina ubona yena engikukhulumayo okwazi ukuthi ngikukhuluma ngoba uthi ku16 kuJohane 16 kuJohane ke suthola kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulolonke iqiniso, ngokuba akayi ukukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Umoya weqiniso uma usufikile uzokhuluma lokho akuzwayo, hayi akuzwa ngabantu, hayi akuzwa ngeBhayibheli, kodwa akuzwa ngomthumile uqobo lakhe uNkulunkulu. Kusho ukuthi mekhuluma kuyobe kukhuluma uNkulunkulu uqobo lwakhe. kunjalo. Iphelele lento. Ithi ke lencwadi meqhubeka, obona mina ubona ongithumileyo
ngize ezweni ngingikukhanya ukuba yilo nalowo kholwa yimi angahlali kumnyameni kane kwanele ulokebelesele uma hlasethi kufikile ukukhanya uthi ke uJesu ngizwe ezweni ngikukhanya indaba enkulu kababa mkhulu mokukhulunywa ngendaba kaJesu uma sehambile sokukhulunywa ngokubuya kwakhe mokukhulunywa ngokubuya kwakhe usho izinto eziyinqaba la kule ncwadi kaJohn 16 ukhuluma ngazo zonke izinto uthi mase ebuya lo oza umthokozi uzokwenzani akekho omunye otheme emhlabeni wenza lezi zinto okukhulunywa ngazo la kuJohn 16 munye kuphela uShembe kunjalo otheme efika wayesethi kambe uJesu kwakuyinkosi yesabatha ngivusisa abantu yakho uyena kuphela Nkosi yamaNazaretha uma ke inkosi ilanga soyikhuluma le ndaba khuluma ngesikhathi sikusona uma inkosi ilanga isihamba emhlabeni ithi kusazoba mnyama ezweni yini azodala kube mnyama ezweni yakhuluma indaba yaseWales eke funda incwadi eSambulo 13 Sambulo 13 ngathi sofunda 1 and 2 ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba isilo engasibonayo sasifana nengwe nezinyawo zasasinjengezebhele nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama uDraco wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi ngokuba nobukhosi nokubusa okukhulu nanzo-ke indaba isilo balindela abantu ukuthi kuyoqhamuka isilwane olwandle akuzoqhamuka isilwane olwandle eke siya iziKronike 18:18 kukhulunywa ngomoya omubi ozofika ezweni isho njalo inkosi lesikhathi esikusona kufika umoya omubi ezweni la ethi khona kuTabernacle ethempeleni likaNkuluNkulu kuzohlala umuntu ozohlala endaweni engcwele kodwa uma uthi ubuka imisebenzi yakhe ungabutholi ukungcwele mokhulunywa ngesilo la mokhulunywa ngekhanda kukhulunywa ngomprofeti wamanga ohola abantu mokhulunywa ngale impondo eziyishumi nanye kukhulunywa ngabazobe bemlekelela befakaza laba bangenwe yilo moya okhulunywa ngazo iKronike 18:18 eke sithole 18:18 iziKronike ezesingakhe itheze sibili 18:18 iKronike 2:18 uMikhaya wathi ngalokho izwani izwi laJehova ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lasezulwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohla uJehova wehle nebandla lasezulwini ezulwini methu ubuka emhlabeni uyabona abantu abasafuna ukwenza intando kaNkuluNkulu emhlabeni njengoba enziwe ezulwini usethi ke ukuze labantu lento yabo ibonakala ukungcola kwayo ngizokwenza njani siyabuza uJehova uJehova wathi ngubani oya kumiyenga wahaba inkosi wayeseqala uJehova akekho kodwa manje engakayengeki ngokwanele lesikhathi esikusona usiyabuza kuJehova isikhathi seyihlakaniphi isikhathi sakhe uthi uJehova ubuza kuleli bandla lakhe lasezulu madoda ubani ozohamba ngene kulowa muntu ukuze ayitshela ukuthi unamandla ukuze ngibhubhise uthi ngelinye ilanga ngithi incwadi yamaHebheru uthi ngamenza abe nenhliziyo elikhulu ngamabomu uFaro ukuze mzwane wayo kubona ngathi mina ngumnqobile kunjalo sithi incwadi wathi ngubani yakumyenga wahaba inkosi yakwaIsrayeli ukuba akhuphuke afele eLamonti Gilead
khona nelamonti ilamothi ya na omunye washo ukuthi nomunye ukuthi kwavela umoya wemaphambu kaJehova noma umaphambu kaJehova iyona kisilo iyona ke le beast esimaphambu kaJehova okuthiwa siyoqhamuka olwandle kukhulunywa ngomoya ozongena kumuntu akukhulunywa la ngesilwane othi musibuka wena mubuka ikhanda kube ngathi namakhanda awu7 mubuka impondo zaso abashumayeli bakhona abavangeli bakhona ubothi banamandla khona ezokwenzeka uthi ke elamonti Gilead omunye washo ukuthi nomunye ukuthi ukuthi baningi abakhuluma omunye yasho uthi hayi mina ngizokuya yilo amhlangano owabona unkosikazi wasenyakatho ngibona lokhulunywa ngawo la kwavela umoya wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabaprofeti bakhe ayaphela indaba uyakwazi umprofeti uqamba amanga uthi ke mina beast mina silo ngizophuma manje ulwandle lolukhulunywa ngawo umhlaba uthi ngizophuma ke manje ngibe umoya wamanga Kushuthi ukhona lo mbuso impela ophansi kwamanzi nje uhlale ubona abantu bemanzini nje bekhona izinto lapha yabayolwandle banjani khona lo mbuso ocashile lapha yeah owona ophuma okhipha lamandla lawa ezela emhlabeni abahlale bewalanda lapha uthi kuJehova kuyena uyakumyenga futhi uyakumehlula hamba wenze njalo bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni walaba abaprofeti bakho uJehova ukhulumile okubi ngawe uSedekiya indodana kaKhebhana wayesesondela wamshaya uMikhaya mebhizi njoba sikhuluma la nje khona bafisa ukusishaya ukhuluma ngezinto ukuthi yabona njoba usuqhubeka wenza nje wena kuzokonakala wena kuzona ukhuluma nalenkosi le nkosi yakwaIsrayeli eyayisimkhothi uJehova kuthi wayathi mibonto lo ukhuluma ukuthi mina ngimkhulu ngingaka kuthi wayesethuma ithunya ngathi mshayeni base bemgibela ngenduku ngoba ukhuluma indaba kaNkuluNkulu ithi incwadi yabaseGalatiya Galatiya 6 ithi kambe sengaba yisitha kunina ngoba ngikhuluma iqiniso isho njalo iqiniso abalifuna abantu yeah uSedekiya indodana yakhe wayesesondela wamshaya uMikhaya wathi umoya kaJehova wasuka kimi ngapi ukhuluma lento ekade ekhuluma ngayo umshumayeli manje ukuthi le ndoda ithawu lo uNkulunkulu okhuluma ngumfazi akhuluma ngane emadodeni nalo imini inkosi saze ukhuluma kuwe Mikhaya wini wena wangikhona mina imini inkosi kuthi wayesondela wamshaya ke wathi uMikhaya bheka uyakubona ngalolu suku uyakungena ngalo emakamelweni ngamakamelo okuba aqashe inkosi yakwaIsrayeli yathi mthatheni uMikhaya nimbuyisele kuAmoni umbusi womuzi kaJowashi indodana yenkosi manje na ke ilesikhathi ke esikuso ilesikhathi esikuso isikhathi sobumnyama isikhathi lapha abantu bengafuni khona ukulalela kuthiwa la ekhanda imqhele yesilo yayibhalwa inhlamba imqhele yesilo yayibhalwa inhlamba namhlanje uma uya ku Facebook awutholi amanye amabandla ethukana ngenhlamba isilo singene eNazarethini angithi isilo sikaZulu ngisishilo isilo the beast umoya wesilo ungene eNazarethini noma sithi umoya wesilo samanzi ngazi kuthiwa sikhuluma ngelesi sakaZulu umoya wesilo samanzi ungene eNazarethini umuya lapha ku Facebook sebekhuzwe kaningi kuthiwa niyaphila lapha namhlanje ngesabatha ukuthi kusasontwa intshumayelo eshunyayelwa umuntu memcasula uyayibona seyifake ku Facebook usithi hey
wazi yabhedwa inkosi namhlanje awu isiyabheda lenkulumo le akuyona yakho khona omunye emakhaya lenkulumo ekhulunywayo akaze kwenzeke ukuthi omile uma engeyona ikhanda lesilo sasemanzini akaze kwenzeke ngoba inkinga esinayo namhlanje ileyo moya wamanga ongenile abantu befaka umqhele wenhlamba namhlanje njengoba ngisho awathola amanye amabandla ethukana lapha einkundleni zokuxhumana abantu abathukana kakhulu abagcwele imali yenziwa ngamaNazaretha namhlanje isimo esikusona khona izinto abazenzayo bagqokise komkhokheli gqokise komkhokheli akhuluma izinto ezikhulunywa esontweni seziyimidlalo zonke izinto uShemba afika nazo emhlabeni omunye ugqoka umjiva njengomfundisi uPopayi ngenye indlela uShembe webeka uPopayi mebeka abafundisi ithi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ithi kuthatha iminyaka emihlanu thina boShembe sifuna umfundisi uthi sike simfuna singamtholi kubantu abadala size siyomthola enganeni encane uthi bese sithuma ingilozi ihlale kuyona igade izikhule bese siyibeke bomfundisi namhlanje yonke lento yenziwa inhlekisa yini ilo moya okukhulunywa ngayo la ku1818 ilo moya ufike kubantu indaba kaShembe isikhulunywa ngamanga bengithe kuMahlase angangeni ngakithi bengibalekela lento ukuthi khona ongena ngakithi ngelinye ilanga asiyilungise lento umuntu asemqoka nje izinto zakhe iduma umhlaba wonke ukhuluma ngomuzwa kaKhuzwayo uthi wathola abafana abathathu kuphela ngangcothi wayeqale ngumfana uLuyisi induna kaNyusu lapha emalesweni aqalanga nangomfana waqala ngentombazane intombazane sister Cecilia ube sister leMarome 1913 uzali ngo1913 manje into yakwanye indawo manje uyikhuluma iba neqiniso layo ukuze ungakhuluma into engekho ngoba imvamisa yabantu uShemba ashwa ukuthi mesindisa abantu wayesethi khona isikhathi phela samanje sokuthiwa angithi manje sesakha iningi ebandleni umuntu esesizakele akasizwe uNkulunkulu usizwa ibandla uza ngakuthina ngoba usizwe inkosi yethu lo muntu uza kanjani kwalo muntu ubegula lo muntu ubezofuna ukuphepha ezobona uNkulunkulu kodwa akazili ukuzokholwa ufuna ukubona uNkulunkulu ukukholwa ngeke usinde enyameni bese uphendula umphefumulo ukukholwa komphefumulo akona kwenyama kukho isike sayikhuluma lento mfundisi sathi uNazaretha buka number 6 ubusakhona namanje yes khona umuntu oza ngoba efuna ukusinda nje akazili ukuzokhetha inkosi andikuyinkinga lo muntu ukuthi ufike umkhethisa inkosi inhliziyo yakhe ingakho ubona senge ngibone ukuthi lezinto othola ukuthi abantu abayingeni lento abaka number 6 kodwa baphoqa kwathiwa ithi uyayikhetha inkosi yasekuphakameni cha lo muntu wayeze ngokuhlupheka kwakufanele ayekwe athathe isifungo sika number 6 asizakale ahambe ngoba mayihlala la ehlala entweni ayingayifuni uzongayigcina imithetho yala ngoba vele lento yena wayengazili ukuzoyikhetha lento wayengazele yona akusona isibaya sakhe lesi akayekwe nje umuntu kuyosho yazi khona umuntu Mshumayeli mfundisi okafike ahlale ngalesifungo sika number 6 angayikhethi inkosi afika asinde ahambe ngikutshela ukuthi uyena ozoshumayeza abantu abaningi lo wesifungo sika number 6 ngoba uyena ubetshela abantu ethi hey abantu abakaShembe mina ngangayazi emaTaxini wena uhambe ekhuluma mina uShembe wangenzela ukuthi kuphenduka abantu la kunjalo yena kodwa akazange aphendule baze bambuza ukuthi pho awukholwa ngani uyabona indaba ka number 6 indaba uMahlambisi uzofakaza mhlambe emekhona kunendoda Mshumayeli mhlambe uyayazi
eyayifaka ubamba uvalo ngikhuluma ngathi sikangikhuluma ngale ndoda yasemafefetheni right yayijwayele ukuqhamuka kwesikhathi ihamba ngenyawo ngathi yayehleli unyathikazi kwakuyalapha ngakombeje le ndoda angikaze ngibone igqoka umnazana kodwa uJulayi ngoJulayi yayiba sekuphakameni angani uma ikhumbula yini yayifaka le yabona le blue nenkilopha eyiningi edlala eliskindi isonge ihluze ingaka uMahlambi sizoyikhuluma ngiyayikhumbula yayimnyama leyo ndoda ngiyayikhumbula uyabona uMahlambi sizoyikhumbula ngoba yangakubo ngangimbuka lo muntu wahlala isikhathi eside wangani uzohamba emhlabeni kodwa ngesabatha njalo usesabatheni lo muntu ikhona into ayibona kodwa umoya ungavumi ukuthi agqoke umNazaretha kodwa musubheka lo muntu wayengcono kakhulu nabantu abagqoke umNazaretha ngoba wehlala ekhona kukhona umuntu umfundisi hayi ukuthi hayi gethe inkosi ngoba engamthandi uShembe noma engamfundishe khona into yakhe ahluleka ukuyiyeka athi mayibuka uShembe athi mayibuka amaNazaretha athi ngeke kulunge ngisaphethe lento yami ngingene na angiyebo angifuni ukuzodlala la ya manje ongcono angingayingeni ngize ngone lento ngoba kungcono nje isono sami ngiqale ngiyeke sona azafica ukufaka mhlambe ngingazange iyekeke lento yakhe le ayithandayo kodwa akafuni ukungena nayo manje masothatha abantu thina bangene nemithi bangene notshwala manje khathi inkonzo ngoba sikwanda koyiwela kona hayi ngoba koyiwela kanjani bona kuncane okuye kuwe kulokho kuwa ngoba inhliziyo yakho kuyiyona evumakho kuncane nje okuwayo kuleyo nto ungene nje uthi kubonakala khona sokubona usubhabhabelela ke usudakiwe baningi ke Mshumayeli nawe Thabo abantu abanye abangangenanga numeri 6 indaba kaShembe inkulu kakhulu njalo omunye ubezokhelela ugoga amanzi khona intokazi engiyaziyo mina yakamthembu iminyaka ngeminyaka ayifika ifaka amatibili ibeka imbekelo yayo yangasekhaya eyakwabo kamkhulu Dlangakazi yebo izalo uMavilakazi ngizwa kahle igama lakhe uDanazile asengithi wagcina igane kabani isibongo sakhona iminyaka ngeminyaka sibancane sifika naye agibele uzokhelela umkhokhela amanzi akaguli akanalutho uhamba nomuntu owabona uBhombela wahlala noBhombela kodwa akayikhethile inkosi uma kunemshado ngasekhaya uma eqashiya phambi kweinsizwa uqashiya ubothi yaqashiya intombi kodwa usalwa yiNazaretha labona uBhombela akakhohliwe ukuthi kodwa ngoJulayi nangoJanuwari usentabeni uhamba ngeinyawo uyokhelela uma wakhe amanzi uhlele emhlanganweni uziphela umhlangano angimazi ukwenza kanjani ngathi ngimbona esemdala ngani weseganile yini ngithe ngimbona wesegqoka umNazaretha namhlanje useyinazaretha isokuvume ngaphakathi ukube lo muntu wathi melo ke vakasha lapha wayesefakwa la ukhona wesibili bamazona umama ngubani wafike njalo wafike njalo umama ngubani kanti kuthiwa woza nje wayengaguli ngemhlungu ndawo wangena namatibili akhe namhlanje umuntu uthe fika nobuhlali bobungoma uthe fika kana kumNazaretha nali ifoto kuthiwa la kumNazaretha akaphapathisiwe lo muntu ani kumNazaretha yisikhathi ke leso okukhulunywa ngaso la kwisambulo isikhathi la umoya usambulo naku 1818 Chronic umoya ufikile la khona umuntu enza izinto engenziwa nasenyangeni enyangeni ngisho noma uthi uyawazi umuntu okuchatha ngeke ungene usubhayo usubheka uthi ngize wena ngitshele kuphendiwa kubhlungu nje ngachatha ngalomuthi awungeni usuphethe iyona ukutshela ukuthi wena hamba thatha nanku umuntu unikwa yona inyanga sesitula ngisho ukugcina imithetho egcinwe inyangeni abantu abangamazi uNkulunkulu uShembe uma izothandazela abantu sazi ukuthi thina uyena ofika athi hambulanda uVaselini hambulanda intaba amanzi manje uzokwazi kanjani uma ufana nakithi la inkosi lasephakameni khona ilanga lithi kithi nina emzini wakamhlongo
idemoni lakhona liyawazi uvaselini ngeke unisize ngalutho kukhuluma umfowethu emzini sekuphakameni uyamazi uMahlazi njalo ebusuku umelele kufika into emcindezelayo baye enkosini oanti bawubika ithi inkosi yasekuphakameni lalelani khona izinto abangazazi abantu ithi inkosi yasekuphakameni la anikwazi nina ingane ukunikelela ukuxosha lo muntu ogcinezela lengane hambani niye kihlo akhipha imali ningayihlanganisi nemalini yayizindaba akhipha imali yokunikelela uxosha lo ngoba lo uyihlo kunina nineke nimxosha angithi umunikeza mhlawumbe uxosha umuntu usho ukuthi uyamdudula ufaka uswazi kunjalo aninawo amandla okududula umuntu onjani obaba wenu bahamba ohanti baya kumkhulu bafike banikele bacela imali kumkhulu bafike banikele ithi inkosi akwanele unengane uyakhipha isokisi lakhe onyaweni wathi lengane kufanele ngoba uvaselina namanzi idemoni lakini kamhlongo liyawazi ngizokhipha isokisi lami wakhipha isokisi onyaweni wasala nesokisi elilodwa leli sokisi kwayilona manje okusofuna njalo lo muntu umelala aboshelwe lona lesokisi yebo uboshelwa ngesokisi elinesithunzi somuntu wasezulwini uvaselina ngithi vele uvaselina uyabona ngiyakusebenza liyawazi uyalirobha manje namhlanje ukukholwa nje asisahloniphi izinto ezikashembe sokuyithini simshayela umthetho hayi ngifuna amanzi hayi ngifuna intamba wasinda umfowethu wahamba ngalelo langa umkhulu kodwa uthi nina noma ningakhipha amalini ngeke nikwazi ukumxosha ngoba uyihlo hambani niyofuna imali eqhamuka kihlo kuba yena othi ucela ukuthi umfowabo asuke enganeni angayicindezeli mfundisi le ndaba oyikhulumayo yomnikelo noma yemali eyikhuluma kodwa ngelinye ilanga hayi namhlanje kodwa isingangikhumbuzi uyakhumbula ukuthi kaIsrael safundiswa ngemali ukuthi imali is energy imali yakwazi ukuthwala umoya inama energies athile imali uyabona ke manje ukuthi imali mawuyibuka nje wena uzothi imali nje le mina ngiyonikelela usibani bani ithi inkosi ngeke nina nikwazi ngeni imali landani imali kabani futhi ningayihlanganisi neyini uyabona ke lento esasitshelwa amaJuda lapho ukuthi ayayazi ngempela ukuthi iJuli azosinika amashekele ngalelo la ngaqala ukukhuluma ngaleyo la ngaleyo ndaba uthi money is energy lo wayisinika wazi washo ukuthi umfundisi wabo lapha besakhula babafana njalo kwakuthi emabephuma hali noma u40 u23 wakhona noma yini bese bakhangeze banikeza imali ukuze bayokhula benemali imali enesibusisa ayibusisa imali hayi ukuthi wayithatha iminikelo kuphela noma benika naye abanika imali esibusisiwe babafana abatshela ukuthi le mali bayenzeni ngoba money is energy kodwa soyikhuluma ngelinye ilanga mfundisi kodwa sengikhunjuzwa lento oyishoyo ukuthi ungaboni imali nje ihamba nemoya imali ethile inemoya emibi inemoya emihle isikhathi manje sithi 5:38 kusho ukuthi is 22 minutes to 6 kukhona indaba ezimbili nje ezikhulunywe umshumayeli uZuma uthi umshumayeli uZuma ubaba omkhulu wayefuna ukuhamba ashiye sesinomhlaba kodwa uthi ngoba ngakholwa ngisho ingxenye engangomune la kaZulu angizukwazi okusho ukuthi sibanjwe yini saba nje ukuthi uNkulunkulu asikavuma ukubuyela kuyena uke wathi umfundisi omshumayeli uke wathi uyedwa umuntu owathandazela lelizwe bahlangana impela bazakhe inhlangano abafundisi koBloemfontein kodwa uyedwa umuntu owathandazela lelizwe uShembe kuphela ubufakazi lobo ubukhona encwadini kunemthandazo uShembe ethandazela isizwe kunemthandazo ibhaliwe umthandazo osuku likadingane lapha encwadini yomncwabo ikhona leyo mthandazo ethandazela lesizwe kunemthandazo yokuvuma izono
athi uShembe asivumeni phela ukuthi sivumele obaba mkhulu ukuthi bona la nala ubese thina mase sibavumele sibuyela ke uNkulunkulu asivumi kodwa kunokuthi sivume sibuyele emumva thina sithi sifuna ukwenziwa obaba mkhulu laba ababonile sibuyela kanjani siyokwenza izinto zabantu ababonile kunjalo uthi kuShembe cha ngoba akakholwa ngisho ingxenye truth namanje njengoba lathi inkosi langa umbusweni uzobuya kodwa uyoqala uphathwe yikati koqala umbuso oyinkawu sawuphethe ke namhlanje sawuphethe namanje ngoba asivumi thina kukhona enye indaba ayikhulumayo umshumayeli uZuma la ethathu wathi ubaba mkhulu inyanga izophela mfundisi besinawe la ngike ngasho ngathi kunevangeli ningi la likhulunywa amaKristu ngizoke ngidlale leli vangeli ungazi ukuthi ivangeli elisha amaKristu akhuluma leyo nto ukuthi inyanga izophela yini ngimele abantu khona la kuthiwa enigma khona umama nje kuthiwa umama Matekwane uyakhuluma kahle kabi indaba kaNkuluNkulu ngimbone ngisho ukabe nezinkonzo zamakhosikazi wena wabona u14 eyala amakhosikazi lapha ngoba into kaShembe nje yonke le yonke lento ekhulunywe lo mama into yakhulunywa uShembe kodwa kubantu ngathi indaba entsha ngoba thina amaNazaretha asakhuluma ukuthi uShembe wathini sibhizi nokubabaza ukuthi kusukuma ishosha kukhona lo asibatshela abantu ukuthi uShembe wathini washo uShembe impela uthi ningayidli imithi nje ngoba vele kuzohamba iphele lento yonke lento izohamba iphele namhlanje uzwa amaKristu ke seyikhuluma lezi zinto mina hawu yazi abantu uShembe hey mase beyikhuluma labantu lezi zinto ngazithi izinto ezintsha cha zakhulunywa uShembe kudalo bese ngathi ziyangena endlebeni zabantu ngoba zikhulunywa yibo kanti zindala manje mase ikhuluma yibo manje wathiwa hey ubani ay uShembe thina esaziyo sithuzi hayi into endala lena engani lento esiyosihlale zama ukunitshela yona nizo kanje ziyazala ukunitshela yona lento le sidonse incwadi nathi lezi zinto lezi ezibhaliwe futhi la nazi incwadi kaShembe indaba kaShembe 1 umqulu wokuqala wesibili wesithathu ukhona uzoyithola lezi indaba ukuthi uShembe wele kade nje manje sikhuluma indaba kaKhawuli ukuthi nayi indaba kaKhawuli ibhaliwe la incwadini leyo wayikhuluma umshumayeli zikhona lezi zinto futhi thenga incwadi ngoShembe uzozithola lezi indaba lezi ngajabula la ngibona ubabuhlongwane mfundisi kodwa ubefona babuhlongwane siyabonga baba engathi ungasiphi voice note iVN nje mangase sithola iVN yakho singajabula hayi khona na iVN kaBabuhlongwane ikhona uBabuhlongwane ubaba wakhe wafundiswa inkosi ilanga uyena usesifakazela ubaba wakhe wafundiswa uthisha ukwakuthisha kababa wakhe inkosi ilanga emanzi mtoli uxoxa kahle nokuphenduka kwakhe uxoxa kahle ethi hey uyise wengajabulile mephethe incwadi lekavilakazi uthi wayithatha wayigcina uthi wayesethi hey usho ukuthi wabona sekufunda izinto ezimqoka kakhulu kodwa ngithi usho ukuthi naye wesaba weyiqonda indaba yakhe kodwa wesaba webanjwe leya ncwadi ngizwakala wesaba ngoba wayifundile lento bona abantu bephishula naye enye into mfundisi lo suyisho kuleli verse adulfund ukuthi babesaba abafarisi abanye babesaba ukuthi siyazehlisa into yamabhinqa le kunjalo mangeke ngalandela uShembe ngoba yena manje ungcono bese bona ukuthi no hayi ngeke mina ngifunde kanje yole ngoba phela ibheshi into esiqala manje emva ka94 iqiniso emva ka94 sekuphuma oBabamandela into eqala manje futhi mhlawumbe iqalela koBheki Zuma yaqala kwabona namaKristu manje sekuthiwa Heritage Day bayavunula kade bengayifuni nokuyibona nje uyibona nje ilokho uShembe aqoshelwa khona endaweni eziningi angitho okunye
le ndaba ukuthi ibheshu bese libizwa ngele heritage nalapho bakafundi incwadi cha yeah bayifunda incwadi ibheshu isikhumba iyona ngubo yokuqala uNkulunkulu asembesa yona njengabantu kunjalo manje mase sifaka heritage engathi into yabantu akuyona into yabantu ingubo kaNkulunkulu asinika yona kunjalo nje ake ngiphuthume la ko WhatsApp no Facebook ngona nangibabuhlungwane sengimbonile ake ngiqale ngaye ngikepla ngikhona ngoba manje sengiyibonile le voice note angabe ngisachitha isikhathi Amen bafundisi benkosi aba Mahlasi Vungani baba mfundisi Jesu Mhlongo baba Sambothi nabo bonke nibambisene nabo lapho enkinobheni sazi noma yena enkineni AC bese enkinobheni uyithangitu singibabaze ukhulu umsebenzi uNkulunkulu washembana neseyo siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu washembana anikhethe ukuthi nimi nimele amaqiniso nje benjalo bonga nokuzivuselela intwana basephakamini njengoba ngibambekile nje uSeptember le uzima October November December January February March April njengoba beje manje yazi ukuthi manje ikona namhlanje kuphela ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi ngikwazi ukuthi ngithumele voice note kusukela ngoSeptember kuze kube manje ngibambekile kakhulu iglaucoma le ngibambile le chronic sickness asibonga umsebenzi abafundisi benkosi enwenzayo lapha estudio lapha sibonga umsebenzi emhlanenza singathi uNkulunkulu washamba ngasikhumbula nathi asipha amandla okukhola singalandeli nje sibe balandeli phela sifike ngoba ngishopothe sikholo kakhulu nami ngizafisa ngenye ilanga ukuthi abafundisi bami ke bangiqophe engikhuluma indaba nami ezenzeka kimi ngihamba ngeNgilandi ezenzeka uphombela emisibhanoyi sekukhona inkinga enginazo alimesibhanoyi lama nse la isibhanoyi kwazofika mina inkumo ugcina inkumo zabantu asibonga abantwana benkosi siyathemba ukuthi ngizolulama nami kodwa ke kusenza kakhulu kukhona impela ukufaka ngibambile kakhulu kodwa sibonga wonke imisebenzi emihle sibonga nokuba khona kwaba Mahlasi lapha kakhulu babhovungana ngemhlanje mina kakhulu noma ngiyiNazaretha engifike amuva ebandleni kodwa ngimhlalipha kakhulu babhovungana kakhulu njengabantwana abakhulela phambi noba umhlongo ibene sibathele abantwana benkosi hlongwane lenyulenzi yathemba ukuthi uNkulunkulu kaShembe uzongisiza ngilulame nami kule lokugcele engiyibongelezekile kodwa ngenhlanhla ngiyakwazi ukunilalela noma ngaboni kahle kodwa ke namhlanje nako ngathi khona kwenzeka la namhlanje ngazi ke noma kuzoba njalo ngempela yini amen imina sabathelile siyabonga abantwana benkosi akube njalo kwakuhlongwana akube njalo phila siyakukhumbula baba siyakukhumbula awamakhulunywa ngamasosha isosha ke leli elivuka ngo3 ngisho ligula ithi ngizoyilinda inkonzo yasemsakazweni livuke lihlale lilinde lingaphilile linjalo uNkulunkulu akaliphilisi impela siyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ahambele kubabuhlongwane ubabuhlongwane isimbambile lento asakwazi nokuya ethempeleni kodwa nakho impela ethi khona okwenzeka la hayi engathi kungaqaqeka impela siyabonga ababuhlongwane sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni ukuvusile namhlanje wakwazi nokuthi usithumelele yona ivoice note le Thulani Mkhungo uthi mina sabathe mayibenhle kwabangcwele yeah ngiqedile la ku WhatsApp manje osengangena ngabe kungena nje manje nje kodwa ngiqedile ku WhatsApp ake ngiphuthume la ku Facebook usibone ku Facebook ukuthi kukhonani isikhathi ke manje sithi 11 minutes to 6 o'clock sekuseduze bathi idumele eMatsumpeni
mase kunje yeah sikhumbule kufaka mina Facebook page ukhumbule nawe mlaleli ungathumela lapha no WhatsApp kuseyimanje nje ku 068 764 9969 068 764 9969 lapha ku Facebook page wethu khona leyo number uzoyithola kwipost esiyifakile inamba ka WhatsApp uzokwazi ukuthi uyibone imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele kusho uGoliath Winson lapha ya ku Facebook ngibheke futhi ukhona umuntu ukuthi ukhona yini omunye hayi akekho omunye la Kunze Bovu Mahamutsa siyakubona ukhona sinawe la ku Facebook insizwa ke lezi ke sekuneminyaka lokho esaqala nje hleze zikhona ayiphuthi lensizwa uMahamutsa ngabe ifelwe ifoni uthi uNkulunkulu yakhe ifoni hayi unenhlanhla ayilahleka mhlawumbe mayilahlekile noma ifile wenza sure ukuthi ngesabatha kodwa yobikhandi isebenza hayi Mahamutsa hayi impela ngiyabona impela ukhipha ngisho yokugcina athi ngeke ngesabatha ngifuna ishayikhona le foni Nkosini Khozi ngiyambona lapha ku Facebook ukhona uMandla Zulu sinaye Ziyanda Ibusiso Shandu khona Xoliswa Nduli ukhona Sizwe Tshali Gelman la besakashangase ukhona kaMadle Inyoka Thula Ndlamini sinaye Jabu Gwala sinaye Sibonelo Phrases ukhona Trevor Madondo ukhona Sizwe Kwabe ngibone kahle nje Sizwe Kwabe Sizwe Kwabe ukhona Mandla Zulu ukhona ubani omunye la angifuni kube khona osalayo Dina Khatebe ukhona naye yeah ngibafunde bonke manje la hayi ku WhatsApp akekho khona hayi asigoqeni manje imizuzwana angifuni isiphume sesiphuma ngalendlela esihlale siphuma ngayo siphuma sesibhuduzela siyagoqa mshumayeli mfowethu Sambothi angigoqe ngokuthi ngisho kukodwa nje okuzoshesha inganekwane yabonwa abantu ngilo ngithi isambe kukhanyini nokukhanya ngolunye usuku uPhombele ehamba ewela imfolozo emhlophe ebheke enyakatho usedlule emdletsheni lo misili izulu futhi usehlobo ukubalele bayahamba abantu yazi ke uma kuhanjwa nomhlangano kushawa igubhu kuyahlatshelelwa kushawa igubhu kuyahlatshelelwa sebethi abantu endleleni awu saze soma ake sigijime siye kule yamizi khona imizi emkhulu lapha yamanquluma impela siwathola amanzi nebala baye khona kanti uPhombela uyabona useyabuza ukuthi labana bayapi uthi baba bayocela amanzi kule yamizi ngoba naku asinamanzi abesethi awu ngiyadabuka kulowa mza kukho umuntu umkhulu umusi bamemeza esangweni baze babuya bengamukelwanga uma sebebuyile kwaqhubeka umhlangano phakathi kwezihlahla ezazi ngaphambili uPhombela usethi ake siphumule abantu abami waphumula umhlangano usethi uPhombela hawu abantu abami ngafa ukoma akekho nje noyedwa onamanzana nje ngixosha ukoma kwaqhamuka indoda yayikade iphethe isigujana esincane yathi baba khona kodwa nala esigubhini yasemancane inkosi yophuza ingeneli wathi walethe mntanami wawaletha le ndoda yaphuza inkosi yaphumula yaphinde yaphuza lalelisisa wehle ezulwini ngangihlale ngiyifunda leyo ncwadi ukuthi ngehlile ngizoba siza abantu umfundisi ufunde ukuthi la wehlile ubonakala esezulwini wehlile umfanekiso walento esezulwini uthi uJesu manibone mina nenele usethi ke uPhombela eseqedile yena ukuphuza usethi phuzisanani madoda qala abantu ngamadoda phuzisanani madoda
kuona lesi sigujana esincane nomanzi angenele phuzisanani madoda niphuzisa amakhosikazi amantombazana bese niphuzisa amakhosikazi kothi kokugcina kumakhosikazi athelela imbongolo yami lapha amanzi endishini hawu inganekwane le sikhuluma zona ke lezo nganekwane la ngivala ngazo lezo nganekwane baphuza abantu ayibo namanzi ungawaqedi bekhuluma bebodwa aphuze enele adlulisela isigubhu baphuza wonke umhlangano waphuza kwaye kwathelela imbongolo amanzi endishini agcwala yaphuza imbongolo yazi yaxhupha ngawo amanzi angaphelile esigujini ubani loyo ngehlile hayi uthe umfundisi uNkulunkulu ucashe ngaye lo muntu manje na uma kuthiwa yena uNkulunkulu kukhulunywa ngalo wamthumileyo injalo le ndaba ima ivuma inkosi sobonana ngelinge esonto elilandelayo uyakwenza imisebenzi emkhulu kunale ngaphezulu kwale ngenzile usho njalo uJesu isimangaliso ke leso uyakwenza engaphezulu kwalokho angwenzile kufunde imangaliso kuthiwa uJesu wasuthisa abantu ngeinhlanzi ezinhlanu yebo inhlanzi embili nezinkwe ezinhlanu badla bonke ushamba uphuzisa abantu amanzi the indoda nawu uzophuza ungeneli la sekusele nje isichibi kodwa uphuzisa ibandla lonke isimangaliso kwaze kwasala wathi akuphuziswa imbongolo yabona nje isilwane into ayinganakekile wathi nayo yomile andiyaphuza futhi ngempela ke imbongolo yaphuza kakhulu ke yona mfundisi cha angiluleke ngokugula kuqala ukuthi anokubhasobha ukugula John 11 verse 4 uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula kusiko okokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkuluNkulu ukuba indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngako nalokugula ke sinako khona incwadi ethi akuphumi amanzi amtoti nababayo emthonjeni owodwa ngikhulume ngendaba yokuthi isilo sithwele silo samanzi sithwele umqhele onenhlamba ngicela ke namhlanje abantu ke bebheka ukuthi abawuphoxini umuzi kaNkuluNkulu namagama emizi kaNkuluNkulu methu inhlamba besethi ngwasemzini othile kaShembe lo muzi okufanele kuphume ukuphila kona mase kuphuma inhlamba akayona nisilo samanzi eke siphume ko Facebook nenhlamba lasithukana khona no TikTok konke lokhu nje ke siphume TikTok ngathi libhubha kakhulu singawenza umsebenzi kaNkuluNkulu ube inhlekisa ezweni sibe siqamba manga sithi singaba kaNkuluNkulu ilawo mazwi engibala ngawo namhlanje lokhu ukugula akukona okufa inkosi yobuseni kuzwile amen mfundisi mfundisi siyabonga yabona ke mosuyizwa imbongiki isisho njalo namhlanje uyizwa kahle ichaza khona ukuthi seziphuma impela inkosi yomusa inibusise inkosi mayivumile sebeshila abagcotshwa bathi siyobe sikhona futhi ngesabatha ezayo kusasa 9 to 12 Thabo Sambuthi Dimbani hlele esihlalweni lapha ezobe siphathela uhlelo Queen Rejoice sizobe sikhona sithi asilungiseni uma khambe kahle konke sicabanga ukuthi kusasa sobe sino Dr Mlilo ethi khona imfihlo azoyimbulula azoyiveza zezangoma hayi sizozwa khona nayi imbongi isikhipha